karibu. Ni kwa mganga. Ni poa lipo. Okay mganga. Urarembye cyane. Urabona muganga? Jana ni madini ngorora. Pole sana sha. Awashyize kwa muganga sinaye. Urabyumva? Aha turavura nisazi turayivura igakira. Siryo? Urabona muganga? Jafise ikibazo. Yego. Ndakora. Ikiramisi yose njyanye marabyuka kumurota. Bari kuranyumva sawa nacho nakuma nkurora nageze kuvure aha ni kwa muganga sinaye uravyumva ni kwivuriro sinaye turakuvura breve turakuvura kaburya abantu bose bavuga ati bose birukira ngaha yego ngomba rero kumvira buri muntu wese agwa yifuza kuza ngakwivuriro sinaye nimitiga tumaze imisi twivura sawa nico gituma abantu ndashaka rero maze ndakwandike mu gitabo imbere yuko ndakuvura yego kubera none no kuvura gute ntakwa ntagusasumye kwanza utasasumye yego okay kandi we n'umuryango yako indira gatoya urabaho narengeje ku muntu wa majina tunano urabona rero cyera ngomba kumviriza ko ngo rero kwamuruka uri kwivura ndashitura n'abagwayi hariya mu bitaro hariya nasi ukebuke ngo uragwaye cyangwa urakomeye aragwaye hariya abantu bagwaye abantu bagwariye sawa witwa nde nitwa ndiwe n'umuryango Yakobo amazina y'ababyeyi bawe twaba twaje kwipimisha reka n'ijana cyo kwipimisha none waje kwivuza cyangwa waje gutegeka waje kwivuza nawe n'ijana cyo kwivuza ndeka nimba waje sinshobora kukuvura ntabanje kwandika amazina yawe ababyeyi bawe aho uva byose bije ngaha none nimburi maneko okay genda okay sawa mama yitwa Nzeyimana Dafroza bantangura umupapa wawe papa yego papa wamwitwa Andre iryo sizina Andre Nduwayo Andre sawa na papa kandi niwe papa niko yitwa nadiye papa Andre unguza amajambo make nimba nawe ushaka kuvura aha utatwanduriza ivuriro ryacu kira n'ingoga namara wifuza yuko nakuvura iri kwivuriro sinaye ryakira buri mugwayi wari wowe nibyo najya kwivuza okay mama wawe mama nayitwa Nzigira bajya Dafroza sawa zara mahera yagakaye Nakakaye kibi kinayisikaye aha ndakwanditse mu gitabo cyakomeye nshaka nagakaye kiwawe ndakwandikamo nakutahara sako nguma nakunandikamo ibyawe byose kangopeshe basi ntabwo bagopesha kwiga nene kata amahera twazanye kaha rero naje kwipimisha okay agakaye se amahera menshi amafaranga 5,500 nakiyumbi natane twazanye agakaye Dr. Nhabari ugombuye ndakuraba ndakwandika mu kaye yawe nandike ngo byose amana gushikiriza siyo ngumana nganira nico tuyiriye ndakureka ipepa amahirwe y'atanu yose onyane mugabani okay kabari yeme kugira ngo abantu we mufatene mwicareke kugatana mwicare kugate hano mwengenge mukero yego ruja rugiga wikoreye rijabuyewe mupunguza amajambo ni mu murongo ubwenge simave nandika ibitari ushaka bareke umuntu utari tuvure none okay sawa ngoma mazero ndagupima ngoma mazero ndagupima nageraga wandi chamadini none nana konikia mazini none uko bavuze kugwaye ubona wapi dutahe ujana kurushinga uko bavuze kugwaye iki jewe nakubyenga umangorora cyane sawa reka mama ndakupima nivyo ngene kupima naje barandumye ayo makamba nayi aya ni ya doctor none ukomba umjani oya agomba kupima wapi none ushaka umutima cyanguye gusiga teka nabashaka ibyo sinaye turavura reka ntore ntuze agakenera icyo byose ni cyo kumenya okay mwicara rero mutekane icara rero mutekane neza ndaje
Yicara ugomba gutera hasi. Hano tuze neza. Okay, magatoki kawe kubafu. Magatoki kawe kubafu. Banza turabe. Indira rero kwazo turabe. Ubundi kata turasugira nini? Amaraso afite hanyuma bagenda kutasa amaraso. Okay. Mugwayi wanya akasi. Nokunda cyane mbere. Nzogaruka kwipimisha muganga. Amugerera kuko. Umuganga bakuvura. Ushize kuri ivuriro Sinai ntabwo agenda yidoga. Umuragira hera. Hano ukuboko kuvunye gute? Wone waje ndakora niki? None kira kore kore. Sagenda gufata amaraso. Abagoni kwa rugwaye mbere ukuvura. None kira ningo. Mufate mshabuki Mungu melise. Mungu bizu. Jewe munene ndo amekwenda ngumba. Kuza umara mazana. Ngire gato. Gume hano kuma. Dara kwanza. Umufashire agapasoma ngakugira nyene amaraso n'abana y'abari. Inda mufatane nagiyeyo. Sinzasubira kuvara inkora. Teka nayo teka. Ndiko ndababwira Jabane bari amugwe nkawe ko bakutera gato. Nibitwengere. We yagera rutani ibintu byo kuroka ngo ndakwaye ndakwereka. Mama ya ndakira. Ndira bakuri niki. Wavuze ko witwa nde? Nimba ikawe. Nakubwiye ko nitwa Mukisha Samuel. Ndiwe n'umuryango Yakobo. Sawa. Hama. Tekana. Wowe yitwa Ndereya. Ndagutorere inyishu y'indwara zawe ngo bamufite. Hama musore wacu twabarabye neza twapimye ibipimo nk'abadogiteri ngaha kuri Sinai. Utaravuga menshi. Yego. Jewe irindi indwara zimbabazi. Je cyambere ndanga inkorora. Inkorora yo ndayanga urabona iby'inkorere mu mwana. Ngiriko ndayanga. Umwana wose wumva uzokera bagenda mu mubiri wawe uzivuge nawe. Ndiko ndavuga malaria ndayanga gafunga ndayanga. Sibyo? Kudiyara rero ndabyanga. Kudiyara ndabyanga bihanda bivuge. Yayi indwara wumva yuko babaza mu buzima bwawe ku buryo uyumvise nyene wohungabana mu buzima. Nasida ndayanga n'umugera ndanga poro urumva. Hanyuma na grippe ndayikunda. Aya grippe okay ndayikunda pole. Era indwara rero nkunda yo bwambere na mbere. Nukurya. Kurya. Ndio kurya n'indwara. None indwara wanka mu buzima bwawe ni yahe? Nanataka kuzika. Wanka kurya? Kurya obyanga. Nakubwiye indwara ya mbere nkunda nukurya. Wavuga ko bise yakubajije indwara wanka n'izukuru. Ni malaria nagafunga n'inkorora na grippe. Nakwiye no gupima no mu mutwe aho barakubagira. Nakwiye no gupima muri latete. Najya kwipimisha amaraso. Najya kwipimisha amaraso. Mbwira izo ndwara ndwaye. Sawa. Kama agakayi kawe ngaka. Akatuga ati muri poberi no. Indwara zose wadondaguye ntabwo nagusanzemwo. Usibye akagwara kamwe kari simple. Nako nyine umenye ingero gakurikirana neza atashoka kugora. Ubanera bikomeye gukora nikomeye. Amara musore wacu. Ngoro anayigwaye. Nangoro gwaye nane gituntu gwaye. Hanyuma yanaje nakoro. Ni ya mizigo. Okay sawa. Zamurangwa amata n'amatara afashe. Okay sawa. Okay hama rero musore wacu.
nukuri gusa hari akagwara gato n'akari simple twagutwaye gusa utari bwo nkeneye ntabikora byose ndashaka maze ndakubwire ntarayikubwira iyo ngwara maze ndakubwire ngo ushobora kuyigenzamwo kugira ugire ubuzima bwiza ubeho neza ubeho neza ufungure neza ni kuvuga yuko iyo ngwara ifise imiti yayo niyo nkeneye ingwara zifise umuti ifise imiti yayo ugiye urayinywa ku mategeko ukayikurikiza neza ntacyo uzoba uzogira ubuzima bwiza ubyiwigire ibitama nk'ibi by'iwanje urumva byose ikarengane nka kujya ku bajogare ariko akondisiyo nukurikiza iyo miti neza kuko nutayinwa uzogwara umererwe nabi ariko ukayinywa neza ni kuvuga ko n'irya mizigo wumva wikorera ahubwo uzokongera ko n'ikindi kizigo hejuru naruri biro sekani nagutoye umugera wa sida Sokangwara gato ya mubiri. Ntabwo ari wewe utwani wari umuryango Yakobo. Okay, nacho. Musomere ngaha. Kutikabira gacimba soma. Ari positive. Baba ndachanga ni witi. Ndachanga ni. Wari usuzura amashuri y'udokteje we niki. Ushaka kuba ko leta y'uburiri muri Sinayi itabonye yuko igize nanjye uko bagasigara ku mutwe dufite abantu benshi dukuranga kandi bagakira nawe nakubwiye no kurikiza impanuro naguhaye za muganga uzomererwa neza kandi uzogira amagara meza genda kwenga watanze ibintu tusome karike ahanditswe poke musomere we ni wawe zibona umuryango Yakobo positive ndakucorera wowe reka je nagufatira ndaguhimba igisinde none bya binini bimwe bingana nk'ibyinka umuti uzokugirira amagara meza ni wowe nyine w'amazi aha kuri Sinayi ntabwo dushobora gutanga imiti y'amagenda uyu mugabo n'umugore wanje yawuzanye reka ndaguhe imiti ibyo by'umugore ntawe uziho ni umugore yayuzanye kandi kikanica umuntu kikanica umuntu ntutorongore wasa nte wawuzanye jewe ni kanogono wahora ujya kubwira erega wa mukobwa ntitwahuye wapi umugore wanjye iyi miti rero ngoma ndaguhe uzikurikiza ku mategeko none ibi byose ubiyoreje cyane ubike shaka ndabibike genda rero tureko uzogera mu magara meza oya ariko ikibazo cyazikara ku mutwe nayo ni kuvuga yuko ndagusaba uzoyikurikiza ku mategeko iyo miti ni ngoga cyangwa umike isuni yahure nimashika muhira uzibize mu gatondo ku mugoroba kandi ku mategeko kandi umugaburire neza muzoye mumufasha azakora n'agasiporo kugira yoroherwe mu buzima nta gisipise ngaho niyahure oya nakubwiye ko imiti nifata a condition uzogira ubuzima bwiza n'imizigo niba ari ukuri umuzigo muzoshaka mukasi yahure basi oya yiyahura uharotwe yiyahura uharotwe muganga uzokamusoma abantu bakwaye kugera we nugira ubuzima bwiza imikaye yanjye nari ndabyibagiye sawa uzobwira abantu bose ko abantu bose bakakwibwira Sinayi ko hari abaganga bavura neza urakoze cyane